Number 1 John chapter 2 verse 18 to 23. Etok utari kraisi ondon chi awayeka. Chikisi ani chirin chimisi. Mbele am mendeksi nakwa wolok osmum basir nandua. Mas ango please saveri chimisi risir. Mbele am mendeksi nakuna wolo chi heyena kutari kraisi awak talakwari. Karemli saveri chimisi riosa. Uosik teros chimu heyendua. Teru tari kraisi musha mendek olmu talandua. Osen chi heye chi hishika. Belembele am mendek si nakwa wolo. Ambek osmunandua. Utari kraisi ondo mas nirngak nakrimni lotu undarilir. Ushin nirin li halaha irilir. Hako os nirin li halaha iri oso osmu mukundua. Lir bek nihi ma indinga ambulir. Wahau. Oslir nihi makop. Nirga nakrim ni lotu waola. Ako nirin li hala iri osik angkop li heyerilir. Lir bek nihi ma ambulir. Hako ahishuwa. Chir bek erem nanda ma ambuchir. Christ angkop masikome awi wasilakain. Chiri nor hashirik ormu chihik sindua. Mashi omendinga orin chirin or ewe sawe shiwak oschimu heyenkra korondua. Mashi kasona kaiwa awak chimba mashi omeni ishakashawak ormu kaier bendua karemchi shinan wahau anango pa heyerichir chir mashi omenga bafirinda mashinga angopchi heyeri sir. Ushiwak mashi kason men chirin amu saunjelendua. Wa mbafirinda ma ondo labilir. Ma orba Jesus bek ulai manokop ma man TV nanda amburia. Or Christ amburi. Karem bawa ma oto mbafirinda ma indingaria. Or utari Christ indunga oria. Bere mushiwak. Awinga chikisi oringa fririn angopor kumasiwaria. Ma or chikisin kumasiwa oto awi orin ernga ormu kumasindua. Hako ma or chikisin wavu orik ewewa ma oto awi orin ernga wavu orik ewendaria.